Dobrodošli na kanal Medna simfonija. Upravo gledate pročisni let poslije dužeg vremenskog perioda. Iza nas je period izuzetno hladnog vremena, dug period. Pčele su bile u klubetu, nije bilo prilice da izađu, da obave pročisni let, tako da je ovo danas zaista dragocen trenutak. Zato što nas čeka novo zahlađenje, nove padavine i ovo će pčelama dobro doći. Mi na pčelinjaku nismo bili dugo od 8. decembra kad smo radili tretman oksalne kiseline. Zaista nije ni bilo potrebe uznemiravati pčele koliko ste sve na vrijeme uradili. Njima je u ovom periodu najpotrebniji mir i tišina. Ako se u košnicama nalaze dovoljne količine kvalitetne hrane, ako ste tretman protiv varoje uradili na vrijeme, onda nije bilo potrebe za brigom i panikom. Zaista prelijep frizer, zato što pčele iz svih košnica na našem pčelinjaku izlaze, obavljaju pročisni let i u ovom trenutku možemo biti zadovoljni jer je iza izuzetno dug i hladan period, a pčele su to uspjele prevazići i evo danas onako baš živo na našem pčelama. Ja ne volim uznemiravati pčele često, ali ovu priliku da zabilježim ovaj trenutak pročisnog leta zaista nisam mogla propustiti. Oni su svakako napustili košnicu, uživaju u ovim sunčanim zracima jednako kao i ja. Ovaj pročisni let će im naravno dobro doći. Radujem se zbog njih, radujem se zbog sebe, zbog vas, drage moje kolege. Nadam se da i kod vas bi bar jedan, 2 sunčana dana, da su pčele mogle izaći, obaviti ono što treba, vratiti se i nastaviti ugodnije, udobnije, bezbrižnije svoje zimovanje do naših prvih proljetnih pregleda. Vama hvala na pažnji, lijep vam pozdrav i Medna.